lelaki tuh is ulah bendu is ulah kundungan dimana sami pamageman sararuni dan pamaget terjuni namina kuper Alias Bararain Cararenuin Araroces Sawios Da sawios Oces oge kararasem Ih malu dong muka jelek ngaku ganteng itu tandanya lelaki percaya diri tapi mestinya mau ngomong ngaca dulu jangan begitu nanti bisa kena tinju idih malu dong muka jelek ngaku ganteng itu tandanya lelaki percaya diri tapi mestinya mau ngomong ngaca dulu jangan begitu nanti bisa kena tinju is sombong sekali Anjing ditungtungna salah deh pas tungtungna bisa dipotong lain